Igitondo cyiza kuri mwe mwese mukomeje kugenda mubana natwe kuri M24 TV. Reka nongere mbaye ikaze ndetse nabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza aho muherereye hose kuri buri muntu uba wahisemo kugenda abana natwe mu makuru yacu ya buri munsi tuba twagiye tubategura. Nizere ko rero Noheli yabagendekeye neza kandi nizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose. Jya munsi iyo video yawe ubashe rero kuba wakora kuri subscribe ndetse rero unanyeganyeza akazogera kugira ngo ujye uwa mbere mu kuba wabona inkuru zacu gatanu kuri gatanu. Muhawe ikaze rero mu makuru yacu kuri tariki ya 26 kwezi kwa 12 umwaka wa 2019. Mwese muhawe ikaze kandi reka nkomeze kubifuriza kugira ibihe byiza aho muherereye. Tujye kurebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye ku kibazo cy'umunyarwandakazi akaba n'umukobwa umwe mu bapasiteri bakomeye bagiye bavugwa aho mu gihugu cya Uganda gukorana rero na RNC. Umukobwa rero akaba yitwa Jackie Umuhoza. Ikibazo cyo gikomeje kugenda kiba ingorabahizi ku buryo bukomeye cyane. Ni ikibazo kandi gikomeje kugenda cyinjiramo byinshi bigiye bitandukanye aho ibinyamakuru bikomeje kugenda byandika byinshi ku bijyanye n'iki kibazo cya Jackie Umuhoza. Nkuko rero tweet ya CNN yabigarutseho, akaba rero ari tweet kandi yanasubijwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe rero umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba, akaba ari Ambasaderi Olivier Nduhungire. Tujye kurebera hamwe byinshi bitandukanye ku byo CNN Africa yacishije ku rukuta rwa Twitter ndetse na Nduhungirehe ahita asubiza tweet yabo ku buryo bukomeye cyane ku bijyanye n'uyu Jackie Umuhoza. Nkwibutsa ko rero uyu Jackie Umuhoza yatawe muri yombi akekwaho ubugambanyi ndetse n'ubutasi nk'uko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwagiye rero rubitangaza ku itariki ya 27. Akaba rero aribwo basohoye itangazo babicishije nabo ku rukuta rwabo rwa Twitter bavuga ko rero uyu Jackie Umuhoza yatawe muri yombi rero akekwaho ibyaha by'ubutasi ndetse n'ubugambanyi nk'uko amakuru akomeza kugenda abigaruka. N'abatindiye rero twirukanse n'iyi nkuru ku buryo burambuye icyo CNN itangaza rero ku bijyanye n'iyi tweet ya CNN Africa ndetse n'icyo Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yabasubije ku bijyanye na tweet batangaje. Ikaba iri mu rurimi rw'icyongereza ariko ndaza kugenekereza mu kinyarwanda kugira ngo asobanure byinshi bigiye bitandukanye. Iyo tweet uraza no kubona screenshot yayo muri video. Bakaba rero bavuze bati in the late November Jackie Umuhoza was grabbed by 5 men into the capital of Rwanda and bundled into a van. Her family find out she had been detained by security forces on charges of treason and espionage, and now they say they fear for her life. Ngira ngo rero bakaba bavugira cyane cyane umuryango we, ariko bakavuga ko rero mu mpera z'ukwezi kwa 11 nkuko CNN bivuga ivuga ko ngo Jackie Umuhoza yatwawe n'abantu bagera kuri 5 bakamutwara rero mu mujyi wa Kigali, hanyuma bakamutwara mu modoka ya van nkuko bakomeza kugenda babigarukaho. Bavuga ko nyuma umuryango we nyuma rero yaho baje kumenya ko yatwawe n'inzego zishinzwe umutekano aho ni ku ruhande rw'umuryango we, aho rero arimo arakurikiranwaho icyaha rero kijyanye n'ubutasi ndetse n'ubugambanyi. Ubu ngubu rero ngo umuryango we ufite ubwoba ku bijyanye n'ubuzima bw'uyu mukobwa. Aho ngaho rero ni ku ruhande rwa CNN. Hanyuma rero umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi rero Olivier Nduhungirehe akaba nawe yahise icyo cyangwa se akaba yahise agira icyo atangaza ku bijyanye rero n'iyi tweet ya CNN Africa, aho rero bavuga ku bijyanye ngo nuko ashobora kuba yarashimuswe agashimutwa ngo n'abantu bagera kuri 5 nkuko bakomeza kugenda babigarukaho. Hanyuma rero Olivier Nduhungirehe nawe ntabwo yariye iminwa kubera ko yahise asubiza ku buryo bukomeye cyane. Aravuga ngo Jackie Umuhoza kidnapped off the street really. Yavuga ati rero ati se ibyo muvuga ngo Jackie Umuhoza yashimutiwe ku muhanda ni ukuri? Cyo rero ni kimwe mu byo umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba Olivier Nduhungirehe akomeza kugenda abigaruka. Yavuze ngo rero iyo FBI ubwo rero FBI akaba ari Federal Bureau Investigation ifunze umuntu imukekaho rero ibyaha by'ubutasi ndetse n'ubugambanyi. Hanyuma rero arangije aravuga ati mu itangazamakuru ndetse no mu bitangazamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu byita gushimuta. Iyo mufunze umuntu mumukekaho ibyaha nk'ibyo ngibyo mwe mu byita gushimuta. Ibyo ngibyo rero akaba ari byo yibaza. Arangije aravuga ati rero I really don't know what to think about CNN now. Ati sinzi rero icyo navuga kuri CNN nonaha nyuma rero yo gutangaza ibyo byinshi bigiye bitandukanye bavuga ko ngo Jackie Umuhoza ashobora kuba yarashimuswe. Gusa rero
rero akavuga ko iyo umuntu afunzwe cyangwa se iyo umuntu atawe muri yombi akekwaho icyaha runaka, akibaza niba rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se kuri CNN nabo ubwabo no muri FBI babifata rero nko gushimutwa, nk'uko rero ari iryo jambo bakoresheje bavuga ko rero yafashwe agafatirwa ku muhanda n'abantu bagera kuri 5. Mu itangazo rero RIB yashyize ahagaragara ku bijyanye na Jackie Umuhoza, nk'uko rero amakuru dukesha ikinyamakuru bwiza.com yakomeje kugenda bitangaza, bavuga ko ngo umukobwa yatawe muri yombi akekwaho ubugambanyi ndetse n'ubutasi. Bavuga ko rero urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwatangaje ko itariki ya 27 Ugushyingo rwafashe uwitwa Jackie Umuhoza agafungirwa rero akekwaho ibyaha by'ubutasi ndetse n'ubugambanyi. Urwego rubinyujije ku rukuta rwa Twitter rwabo rwagize ruti Jackie Umuhoza yafashwe ku wa 27 arakekwaho rero ubugambanyi n'ubutasi, kuri ubu akaba afungiye kuri sitasiyo ya polisi i Remera mu mujyi wa Kigali kugira ngo hakomeze gukorwa iperereza ryisumbuyeho rero kuryari ryamaze gukorwa. Hanyuma rero umuryango Amnesty International mu minsi ishize ukaba warasabye RIB ko Umuhoza ukekwaho ubugambanyi agezwa imbere y'ubutabera, nk'uko mu ibaruwa iremereye cyane bandikiye, akaba ari ibaruwa banditse ku itariki ya 20 Ukuboza. Amnesty yandikiye umunyamabanga mukuru wa RIB Colonel Jean Ruhunga, bakabasaba uru rwego kugeza ngo uyu mukobwa mu butabera hagendeye ku mategeko, kuko ngo nta muntu urenza iminsi 50 ataragezwa mu butabera nyuma yo gutabwa muri yombi. Rubunyijije ko rero ku rukuta rwa Twitter nk'uko bagiye babitangaza, ibaruwa yanditse ko ndetse yananditswe na Amnesty iragira ati rero kuri Jean Ruhunga nkwandikiye ku bijyanye n'ikibazo cya Jackie Umuhoza wafashwe ku wa 27. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda rubinyujije kuri Twitter ku itariki ya 28 Ugushyingo rwemeje ko rumufite ngo gikorerwe rero cyangwa se rumufite kugira ngo akorerweho iperereza ku byaha by'ubutasi n'ubugambanyi bishobora gutuma umuntu akatirwa imyaka 25 y'igifungo. Iyi baruwa ikomeza igira iti nyuma y'ibyumweru 3 ubushinjacyaha ntacyo buramushinje ndetse nta n'ibyo yashinjwe ngo umucamanza rero yemeze ko akomeza gufungwa. Amategeko yo gukurikirana ibyaha avuga ko umuntu ukekwa atarenza iminsi igera kuri 5 afunzwe ataragezwa cyangwa se ataragezwa nyuma yo gufatwa. Gukomeza rero gufungwa bishobora kugenwa n'umucamanza abisabwe n'ubushinjacyaha bugaragaza rero impamvu zikomeye. Hanyuma RIB bisaba rero ndetse n'uyu muryango ukabusaba RIB ko mu gihe atarekurwa yahabwa uburenganzira bwe bukubahirizwa, rero burimo kubonana n'umwunganira mu mategeko, gusurwa nabo mu muryango we, guhabwa ubuvugizi bwose yakenera ndetse no kudakorerwa iyicarubozo n'ibindi bikorwa bibi ibyo ari byo byose. Umuvugizi wa RIB ari we rero Marie Michel Umuhoza yabwiye bwiza.com ko dosiye ya Jackie Umuhoza igikorwa ko rero azagezwa mu butabera igihe iperereza rizaba ari irangiye. Yagize ati dosiye ye iracyakorwa ntabwo irarangira, iperereza nirangira izashyikirizwa ubutabera azaburana hanyuma birangire. Kuba Jackie Umuhoza akomeje gufungwa nyuma y'iminsi 5 iteganywa n'itegeko, Marie Michel Umuhoza yavuze ko amategeko hari aha rero ateganya gufungwa mu minsi 90 kandi ibyo byaha Jackie Umuhoza akurikiranyweho biri muri urwo rwego. Ku mpungenge z'uko Jackie Umuhoza rero yaba abayeho nabi ndetse ko yaba akorerwa iyicarubozo nk'uko byagiye rero bivugwa, Marie Michel Umuhoza yabwiye bwiza.com ko ayo makuru atari impamvu. Yavuze ko Jackie Umuhoza ahabwa uburenganzira bwose buhabwa ukekwaho ibyaha nk'uko biteganywa n'amategeko. Ati rero ibyo Amnesty ivuga ni uburenganzira bwabo kubivuga. Umuntu ufunzwe afite ibyo ateganyirijwe n'amategeko, harimo gufungwa neza, gusurwa, iyicarubozo n'icyaha. Nawe abikorera rero umuntu ufunzwe, kubonana n'umunyamategeko, byose biteganyijwe mu mategeko birubahirizwa. Ku ngingo rero y'amakuru yacaracaye ku mbuga nkoranyambaga ko Jackie Umuhoza adafungiye muri gereza isanzwe ko ahubwo afungiye ku irebero mu nzu y'ibanga, Marie Michel Umuhoza yavuze ko ibi ngibi ari ibihuha. Hanyuma rero BBC yavuze ko uyu mukobwa ari umwana w'umuvugabutumwa w'umunyarwanda Deo Nyirigira, yavuga ko ari mu mujyi ndetse anakorera mu mujyi wa Mbarara muri Uganda ahafite urusengero. Amakuru bwiza ifite ngo nuko urusengero rero arugwitwa Agape rwo mu mujyi wa Mbarara rwatunzwe agatoki rero n'umunyarwanda Emmanuel Cyemayire rero wari ufite iduka ryitwa Sanyu Electronics muri uriya mujyi, agafatwa n'inzego z'umutekano za Uganda zikamubohera cyangwa se zikamukorera iyicarubozo nyuma zikamujugunya ku mupaka u Rwanda na Uganda. Jackie Umuhoza rero n'abavandimwe bagera kuri 2 baba mu Rwanda, umwe rero muri bo mu muryango wabo yarifuje gutangaza, yabwiye ikinyamakuru BBC ko ngo aba bavandimwe hashize igihe kinini bambuwe ibyangombwa byabo byose n'inzego z'umutekano. Gusa rero ibi ngibi nta kintu RIB yigeze ibivugaho ndetse n'inzego z'umutekano mu Rwanda nta kintu zigeze zibivuga. Amategeko hano mu Rwanda avuga ko ibyaha
bifatwa rero nk'ubugambanyi cyangwa ubutasi, birimo rero kumena ibanga rya leta, gushakisha ibanga rya leta ugambiriye kurimena, gukora ibyo ugamije gushyira imbere inyungu z'ikindi gihugu. Rero iki cyaha rero gihanishwa igifungo kitarenga imyaka 15 igihugu kiri mu mahoro, hanyuma rero mu myaka kikanangwa cyangwa se iki gifungo kikanafata imyaka 25 ariko itarenga mu gihe cy'intambara, nk'uko rero ingingo y'192 y'iri tegeko ibivuga. Umunsi mwiza, ibihe byiza, mukomeze kunogerwa na gahunda zacu. Ndabashimiye kuri mwebwe mwese mwakomeje kubana natwe, mugire ibihe byiza aho muherereye hose.